oya se kandi agahinda karongoye indushyi koko. Uyu we yaje muri komenti aravuga ati ariko menya turi abapfu bagenda, ubu koko ubutunzi nk'ubu babukoreye turi hehe, nako ababyeyi bacu bari hehe, biruta gupfa tukagenda. Ibi rero yabivuze bitewe n'iki kintu ugiye gusobanukirwa aka kanya. Ubu ngubu umukire wa mbere ku isi atunze amafaranga agera kuri tiriyoni 1.2 by'amadolari y'Amerika. Bivuze yuko ufashe amafaranga atunze ukayagabanya abantu bose batuye isi, ushobora kubona yuko umuntu yabona amafaranga angana n'amadolari 146.34. Uyashyize mu manyarwanda bishatse kubona ko ufashe amafaranga yose atunze ukayagabanya abantu bose batuye isi, buri wese yafata amafaranga arenga 210,000. Uyu mugabo rero nta wundi bamwita Elon Musk, akaba ari umugabo w'umunyamerika ufite ubutunzi bungana gutyo ku myaka ye 54. Uyu rero kugira ngo wumve neza ubutunzi afite, nuko ufashe ingengo y'imari y'u Rwanda ya buri mwaka ukayigereranya n'amafaranga atunze u Rwanda, amafaranga uyu mukire atunze Elon Musk rwayakoresha mu ngengo y'imari inshuro 221. Ariko ntago ari byo gusa, kubera ko ugiye mu gihugu cy'u Burundi ho wakumirwa, kubera ko wabona yuko amafaranga uyu mugabo atunze u Burundi bwayakoresha mu ngengo y'imari ya buri mwaka inshuro zirenga 500. Uyu rero akaba ari umukire wa mbere ku isi utunze amafaranga arenga tiriyoni n'ibice 2 by'amadolari y'Abanyamerika. Uyu rero Elon Musk akaba ari we ufite ibigo bikomeye cyane nk'ikigo cya Tesla, SpaceX, XAI, Escope, The Boring Company ndetse n'ibindi bigo bikomeye cyane. Akaba ari nawe nyiri X yahoze ari Twitter. Gitana Izo King, umwami w'ibishya mu matwi yawe.